Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua Maria Magelia Matak Lertanchip Aujan Kichkan Auchichelay Pan Nichalay Cajayariki Conan San Pedro, San Pablo, Nicocho Chay Festegai Pila Parona, pero no ganchiñata Huilla Cuigonata Perico y Guspa Chay Camuliachkanchik. Chaynaqa rimakuykuylla llapallaykichikpi taytanchik tutinpi kunan kachkanchik iskachunqa pusaqniyo junio killapi horanchikpas 8:08 de la noche, siempre 8:08 qallarinchik. Entonces wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa riki willakuykunata ñachihapchallasunchik achkallaña willakuykunapas kay lawmanta waklawmanta chayaykamulachkan wayrachawman bintuchawan parchakuykuspa chaynaqa imatan ruwasunchik, bueno, chiqapchasunchik ña willakuykunata kay punupitaqsi wawqillaykuna pallaykuna punupitaqsi ninarauray kay Islas Uros nisqanpi o Islas Flotantes Uros nisqanpi. Imaynataq chay Islas Flotantes nichkankichikpis. Wakpimi wawqillaykuna pallaykuna wasinkuta ruwakusqaku chay Uros, nación Uros, ima ñuqanchik kanchik nación Quechua. Chay Uruskunaqa mana Quechuatachu riman, mana Aymaratachu riman, sino Urus rimayta. Ya. Imaynam kaqayakan rika Quechuas o yunkapi qaya los masiengas, los no masiengas, punupiñata kan los Urus. Imaynataq chay Uruskuna, Urus nisqaqa Uruchiki niswanchik chayman tupan. Mana simplemente rasallan ya Urus. Paykunas chay primero punta inkakunamanta iskapaspansi yakuman riki risqaku y chay yaku chawpikunapis ayqisqaku chay guerrerokunamanta. Chaymantaqa riki yacharunku wasi rurayta wampuchata imaynam riki bukichata hina rurarunku puro chay rastro huchallamanta. Rastro huchallatan patana tiyaqa 15 metro altura, patanarayaku a ver 15 metro altura. Patana chay rastro wawqilla 15 metro altura. Chay altonpiña chakichapi isla chayna kan chay isla chapiña wasita ruwakunku. Y paykuna kanku achkasu wawqillaykuna uruskuna achkasu kanku. Kunan paykuna masta dirikakunku turismo nisqanman llaparuna rin qhawakuq rikin chaypi chay nama rastro huchamanta rurachkanku llapa imachakunatapas adornochakunata chay bukichakunapi rastroqullamanta tukuy rikchaq alaqachakunata nas chay alaqachakunata rantikunku mana chayllachu sino turistakuna islanman riqta cobranku. Chay cobrasqankuwan qullqirika chay qullqiwan vidankut pasanku uruskunaq kunan último pej puntataqa bueno yakumanta riki challwaqku chaynataqa chay qucha patankunapi islakunapis kachkanta chay islakunapi tarpuqku riki chay tarpuruspa kusicha papachakunata chay tarpuqku chay chuñukuruspa chay challwachayuqta mikuqku riki pero wakcha wawqichanchikuna panichanchikuna kakuq. Kunan último mañataq yacharunku chay turismo nisqanta full turismo wawqillaykuna pallaykuna mana turismo rinmanchu urus chay runakuna wañukun chinkarunman
Otaqrik llaqtaman qulqi maskaq ripukamunmanku chaypi tukunman rikaw chaynam chay Islas Urus paykuna ukupis justamente chay islankuta rikaw alto lawqa kachkan chakicha rikaw chay chaki lawchata ruparon wasinkuta llapa imapas kapuqninkuta documento herramienta liwchata rikaw chay alto yakuman haypasqantaqa manataq rupanchu chaytas kunanrik hina hawanpi kaqllarik hina hawallanman paykunaq pilananku alto rikaw incluso sumaq aypaman chaqnasqaraqsi mana hukpi chayna entrevistaptinkunis kara mana chaqnaykunikuchu allpaman hinaptinqa wayraykamuspam islataq tanqaron huk lawman hinaptinmi huk lawpi ña rikuriron islaqa ninku chaysi yakukuman sumaqtaraq istakanku awqillaykuna pallaykuna chaynan chay islanku awqillaykunapa nichallaykuna uruskunapa wasin isla artificial ninku mana allpayuq chay islaqa puro rastruquchallawan chay totora ninkuchu chayllawanya chay totora nin chay jurarik alto jurarik huk metro iskay metro alturayuqkuna chay totorakunaqa chay caballito de totora nisqantapas norte lado pero oranku caballito mana es cierto caballochu sino caballito ninkuya chay lanchachata especial lanchachata wampun hinaptin chaypi challwaq yaykunku ukukamarik chaytan caballito totora ninku ya rimari wawqillaykuna pallaykuna rimari chaynallataq kay saschakuypas pasakurun wawqillaykuna pallaykuna kay Cajamarca Cutervo nisqanpi imaynanpi porque wakpi riki kay warma warma kasqa wiksayuq nisunchik warma kasqa wiksayuq tinspayta haykamusqaku hamuy lluqsimuy nispi tinspay lluqsisqa hinaspaq kutiykamunñachu chay wasi hanallanpis wasi cercallapi manachu chay musyarqaku imayna wasi cercallapi chay pasakusqanta chayllapish pilimara imayna chaypi chayllapis wañurachispa wischuykullasqaku ñan hawanman wawqillaykuna pallaykuna ñas wiksayuq riki wachakunan timpupiña kachkas faltasqa riki huk iskay semanallaña wachakunanpaq y chayta wañurachinku chaymi taytan nichkan riki chay wiksayuq warmipa taytanya mana chay wawachapa chay wiksapi kaqpa taytanchu sino chay warmapa taytan lluqsinman kasqa llamkasqanmanta kutiykamun warmanta riki tarirun wañusqataña chaymi kay taytan nichkan chaytaqa ruraron parejancha nispa mana kuskachu yachanku seguramente riki imapas pasaku hinaptin mana kuska yachankuchu y chay abortay nirachu imaynay chay ukutiykunakusun nirachu mana yachakunchu chay parte chaqarik wañurachillasqa wawqillaykuna pallaykuna riki chay wiksapi kaq warmachapa taytan nispanin otaq kay warmipa parejan nispa tumpachkanku wawqillaykuna pallaykuna ciertuchu chay imaynallataq wichakunqakuraqchik chay investigación nisqantaraq ruranqaku chaynapi riki wawqillaykuna pallaykuna aypanqaku ciertuchu chay hukchu pasakurqa uchachu suaymapas imayna pero pima hayamunqaqa chayllapiraq mushachkanku riki haykamusqaku sinatinsi lluqsisqa hinaspaq ña mana wasiman kutiykunñachu wasi hanallanpi wasi cercachallanpi chay wañurachisqaku rimari wawqillaykunapa nichallaykuna mas rimari kay programallanchikpi nichkarqanchikta riki kay punchawkunaqa todo raymi hallakuykun wawqillaykuna pallaykuna raymillañam hallakuykun kay lawpi wak lawpi desde kay inti raymimanta pacha riki mas existe como fiestas patronales
chay mamacha socorro ningo vejin socorro chay pasña ay kallaqtakunapi pasakoron ña kay viernes manta llaykosaq viernes sábado kunan ñataq kunan y pajarin San Pedro San Pablo Limapipas challwaqkuna haykapiman qallarinchik año nuevo andino 21 de junio, año nuevo andino, chaymanta pisaykamun 24 de junio, día del campesino, o claukunapeja mana día del campesino, sino San Juan, San Juan, chayri, o claukunapeja, que wamangapips ka San Juan Bautista, pero seguramente actividad con natural raco, mana yo espero con angalión pa hecho, punta con ataja, mahtacha tan publicidad arroascorek, San Juan fiesta taja. Y chayllaman hatiykamun macha socorro y kunan ñataq chayllamanta hatiykamun kay taytacha San Pedro San Pablo paykunaman tayta sino discípulokuna Señor Jesús pa discípulo San Pedro San Pablo y paykuna papa punchawni papa chiquikunan festejakun taqrika wak Romapi entonces kunan ña qallaykun por Limapi la fiesta que la marjuchapi ceremonia con la Marina de Guerra del Perú, país con la papas punchao ninchusme, el San Pablo, San Pedro, pero día del pescador, ¿no? Día del pescador o día de los marinos, chayna una tatame sotinchango, con una pancha de icona. Chayna ya a ver, raimico, ¿no? Lactanche con una pebinchos, peticlas, pesocos, puro. Chay San Pedro Sotioja, Cachicanica, por ejemplo, San Pedro de Cachi, área chascaña, fiesta aniversario. Chay Niatagrica, San Pedro con Ajacucho, Zapalactape. Fiesta, vamos a compartir con fiesta, opia y machay. Chay mandag ima fiesta con Anchamucuchcampas, fiesta llaña, junio. Julio manga 28 digamos un chigña. Agosto guaira, fiesta. Santiago, octubre, hasta octubre digamos, tarpo y jalare gama. Aray, michay, piwak, perico, augilaicona, palaicona. Arik kakuchkan. Kay fotochata chaira, conseguir lanchi, oros con una pata. O con palegua isla chango hay naps che botichango caballito de mar o hay caballito de mar o bukichango pues akachkan chay mantari asoy kuspanko amachallanku hay pero ñas con yana panakuchkango ni na jawalang man si chay cañas jawalang man si totorata montuchkango ña ya pa wasi toranango wasingo pues totora llamanda da soma emaninkum chayta sumaja watasja jisuasja mano watasja sino jisuas claro watasja y jisuasja chayna suma jisuasja wasikuna suma jone chariki ichuchallamanta ina mana ichuchuchayqa sino totores pero más rakta más raku chayqariki ogrekon parekona kay cebada trigo pa rastrokunmanta pues más rakukunam chay totorakunaqa Yajinkunapis rakukuna chay también más targarenkun mana chay videokunata churasuanchu chay oros wasimanta porque son videos de derechos reservados ninkuchu chayna perik ¿no? Solamente rima ella ni rima muchkanerik más remero auxiliagon pelegona con noticias internacionales chayman y ahí kullasunchik chaypita alimanta con anja Arimarizunchik. Jaina mucho Arimarizunchik hay Venezuela mandariga Venezuela pe y aquí pasacoron nispa con anguilla con abchaya muchkan kajai kaipe wa chanchu su kukuila ko kaipe wa chanchik kai celular ninkas kachayewan al poco pe o sea wasi wichiga un tincha al poco pikachkan foton ta graba kuspara hay ka punja mandata ka torun 10 horas chaype yarqaymanta uqllayku imatami konqa
chunka horas manta yaqa huk punchawmanta manami chawpi punchawmanta porque huk punchawqa 24 horas mik, entonces casi 10 horas chaymanta que kay fotos 10 horas niyuq celular chanwan tomaruykusqa halallachuskampas halallo pallaykuna paytaqa hayparunku chay allpukupi chay escombro ninchaq chay wichaykusqan chay ruinas chay ukupi 26 horas manta wawqillaykuna entonces huk punchaw mas ninmanta ayta chaymi chay kasaq 10 horas llaman nishkan kay foto 10 horas celular nim karqaraq batería no tigrique prendiykuspan fotota tomakurqa pero jorqorunku ayta después de 26 horas chaynas que rescatekunata ruachkankunas publicamuchkanku unaymantaña iskay punchawkunamantañam tarichkaniku nispa hukñataq kachkantaq denuncia wawqillaykuna pallaykuna kay wasi tuñaykusqankunamanta o edificio wichaykusqankunamanta yachasqanchik hina kunan tiempopiqa Tecnopormantam wasita rurachkanku pirqankunata hatankupas incluso hatamanrika churarunku altuman Tecnoporta en vez de ladrillo churanankuta livianuchalla kananpaq nisparaq chaytan denunciachkanku chay wasikunam kasqa mayor parte columnas de Tecnopor nishka columnankunas Tecnopormanta kanman kasqa mallay mama entonces chay wasikunaq karqa que claro barato pachanin tumpa ala sampanilla y al airilla chay que nishuta taspikuykuptin que wichaykullar altumpitachik nishu llasaykarqa natinchik chay wichaykurqa Tecnopormantapas ruranku kunan kachkan pero manam que nishu alto sutacho sino rurankuqa yaqa iskay pisullata Tecnopor puro Tecnopor fierro chawwan sumaqchata ruwaruspa chayta cementowan pacharachinku tarrajeo ninchita hukpiaw chayta ruwarunku tenme huk wasikuna hispin sumaq wasikuna sísmicamente no sé imaynachakunan chay tecnologíakuna recuerdamun puro Tecnopor wawqillayku ratuchalla chayta ruwarunku leo Tecnopor leo sayarachinku primero cimentaron Tecnopor sayarachinku chayta ñataq malla kanñariki malla metálica chayta leo churaparonku muyuriqninman maymi chay pirqapa kananman chay Tecnoporta sayarachinku chaymanta chay mallawan chay mallata ñataq alambrewan wataparunku hinaspañataqmi chayta pacharachinku hatarunkupas hina chaynatataqa hatarunkupas hina chaynatataq Tecnoporta altuminaykunku sumaqtariki nata chay mallawan ukunmanta hawanmanta chawpinkunata ñataq riki mallawan wataparunku nata alambrewan wataparunku chayta ñataq pacharachinku rik cementowan pero hasta segundo pisollam chay wasita ruranku generalmente primer pisollata más namkayqa más térmico más livianuchalla más barato pachani tukuyta ninku chay tecnologiamanta chay wasikunas wichikuykunmanqa kasqa nishkanku ciertochu chay imaynaya chaynatama denunciakuna rimamuchkan pero edificiokuna o taxa wasikuna chayna wichaykuqa pero mana afectanmanchu porque mana llumpaytachu llasan chayna wasikunaqa pero jormal kayninpiqa ninkuta chayñataq huk denunciapa rikurimuchkanta kay tayta Donald Trump Estados Unidos se prohibichinman kasqa ama apoyo nitaq chay ayuda humanitaria buquiwanpas o avionwanpas kay Chinamanta nitaq Rusiamanta chayamunanpaq chay cuentollawanmi chay comunistakuna amorospan soldadonta chayarachimunman nispachu ima nispaya Estados Unidos se prohibirachik ima apoyo pesqamuchun Europa y América menos China y Rusia nispa oqriykuna imatay chay manchanku chaynapi chay prohibichinku awqillaykuna pallaykuna chay denunciapas kachkan kay RTV noticia ninkuchu chaypin chay lluqsimuchkan chay denuncias wawqillaykuna pallaykuna manam chay kay iskay llaqtamanta ima apoyopas buquintakama utaq avionnintakamapas chayananta Estados Unidos
dejancho nesparika, claro, aquí en Estados Unidos directamente, yo sé, no seguramente mamá Delce Rodríguez tarikama ikachi. Mama Rodríguez chaskinkicho chay llaqtamanta hamujo avión tapas utaq buki tapas mana chayqa sanción nispataqchik amenazayku. Tin papa Estados Unidos mi prohibiwachkanchik nispanriki mana wawqillaykuna pallaykuna chay apoyo chaskinanta o apoyo yaykunanta dejankuchu. Kaypi publicaykaman chaynam chay derecharik envidioso egoísta paykuna saschakuypi kachkan ima apoyopas nadalla kaspa achka kaspapas necesario mriki apoyokunaqa nispa nichkanku. Claro, wawqillaykuna pallaykuna imatama qamqa qamqa enemiguymi kanki qamqa comunista kaynawan imama chayqa wawqillaykuna chayqa manaya allimpunichu kakullan. Chayñataq kay gobierno tayta Balcazarpas apoyo tariki mandaykullan Venezuelaman achka pachaninta, no sé, hayka toneladatas, no sé, hayka pachaninta cha mandaykunpas porque ña publicasqa ña redes socialespi ñawinchay karqani mandaron ñama tanto pachaninta nisparikaw. Bueno, chay apoyo mandaymantaqa mana pipas maypas reclamaswanchu imapaqtaq mandan o manam nispaqa apoyo es apoyo wawqillaykuna pallaykuna, ya. Pero kay Perupipas ya apoyotaqa nachun hikutachunkutaj ya. A veces kay gobiernos kunariku wawqillaykuna preferinku uklawman apoyayta futurayku por imagen, ya ves, Perú qallanapa con kaynawaqta ninankupak rigaw y llaqta masintañataq llaqta ukupikaq wawqipaninkunatañataq riku wawqillaykuna pallaykuna hipanchanku rigaw más rimari wawqichalay panchalay más rimari chaynata riki chaynallataq kay semanatas yaqalla wañurachinku tayta Trumpta, kay Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Chaqay nichkan pichqa runas organizacuykusqaku hinaspa incluso hatallishqakuña chay dron nisqantapas nichka. Dron niyuqkuna, franco tirador niyuqkunas suyasqaku kay Donald Trumpta balearunankupak mana payllachu chaypiqa ballasaq kanmankaro wañurunmanpas karqa sino hukunapas ari kay campañapi Donald Trumptaqa yaqallam riki wañurachinko balearqakumiki rinrichanta manachu hapirullasqa chay campañata rurachkaptin chaypiwanmi ganaron mana chaywanqa gananmanchu karqa y chay karqa cierto atentadochu icha auto atentadochu karqa mana chay yachakunchu kunankama wawqillaykuna pallaykuna aunque videokuna fotokuna lluqsimurqa manam chay hukninpa kastanmi chaytaqa rurarqa nispakuna chay manam riki autoridadkuna qawarirqachu incluso iskay punchaw faltachkaptin chaqaya kay runa qispisqa chay campaña ruwasqan chay wasi altunman chaymantan chay balata kacharimurqa nispakuna rimanku rikaw y kunanpas chayna riku plan kasqa rikaw pichqa runas organizakusqaku pero ña chayta wawqillaykuna pallaykuna ña riki musyarunkuña manaña ruranqakuñachu chay Donald Trump wañuchiyta porque ña musyarachikunkuña kaqa kaypi nichka incluso TikTokpiraqsi parlanmanku kasqa chaypis qallaykusqa Donald Trump wañuchiy riku wawqillaykuna pallaykuna plan chaynapi riki chay Casablancaman o maypipas actividad rurachkaptin riki balearunankupaq mana riki kay francotirador nisqallanwanchu sino dronintin nichkanmiki ahí está, drones con explosivos y francotiradores mana riki qispinraqchu y ña musyarunkuña ña chiki desbaratarunkumi kay plan nisqanta riki publicaramunkuña rikaw más rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kay willakuy nosi maykamaya cierto wawqillaykuna pallaykuna llullachusmi kay rikaw
Porque kaypim huko willakuy chayaramun en Aspaniri que su Zelensky ha sido capturado, pero según willakuy manguaukllaykuna pallaykuna kay kanmari que falso wawqillaypanchik kay waqtanman churaykusunchik es falso. Mana chayqa kay YouTubepim castigaruasun mana allin noticiam nispa, ya kay waqtam churaykusunchik es falso. A veces kaynakuna willakuykuna purin riku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kay mana ciertuchu rikao kayta ñawinchaspa qhawachkarqanchik kay allinmi aperunkuña Donald Trump tarispa Donald Trump kawsachkansi hawapis libre kachkan hinallas como gobierno kachkan manas apinkuchu si bien cierto kachkan que orden de captura kay Rusiapa jorjomusqan rikao gobierno de Rusia rika autoridades judiciales chaynintaqama ariki churaykamunku orden de capturata chayqa kachkansi orden de captura ayna mayllaqtapipas igual rika es un orden desde el Ministerio Interior de Rusia chaymanta ponen kay orden kachkan wawqillaykuna pani challaykuna chay orden ya kachkan pero mana se les queja watasqachu porque kay 24 de mayo pagraj chay willakuy lluqsimurqa 2 de mayo para 1 mayo 2 de mayo chay 2 de mayo chay pagraj se les kutaqa aperunkuña nispa chaymanta hinalla kay punchawkunapipas se les kita aperunkum nispa bueno esto es falso así que vamos a kay hawachanta kay naykusunchik ahora sí ya así nomás manan se les queja watasqachu ama chaykunata creesunchikchu ya más willakuy wawqillaykuna pallaykuna chayñataq kay Colombiaman risunchik Colombiapi wawqillaykuna pallaykuna imaynan kay Perupi pasakurun la misma historia wawqillay Colombiapipas Estados Unidos pa mandatonman hina financiado por empresas transnacionales paykuna joyaritari millones kachaykamun chaywansi voto tarik rantisqaku kay Perupi pariki chay votokuna a ver kayta sumañupuykusun kay Perupipas votokuna rantisqami karqa por ejemplo llapachallan personero de Fujimorismo jollejirayku personero karqaku chaynallataq chay actakuna cambiay cambiazo de acta chaytapas jollejirayku rurarqaku y chay a nivel internacional qaykataya chay embajadorkuna chayñatariki chay cambiaqkuna chay cambiasqankumanta jollejita chaskikuykunku seguramente una millonada pero mana yachaytaqa yachanchikchu mana yachanchikchu mana yachakunchu ukaqnin publicaykaramun hinapti isusaqariki yachaswanchik rikao y chayñataq a ver imakunata ruranku chay huklawkunapiqa ninkumiki incluso ICAPI imataq pasakurqa y nortelawpi empresariokuna chay hatun agroexportados paykunarqa kaykumanmi votankichik votasqaykichikta fotuta mandamankichik chaynatin pagasaykichik 500 solista nispa riki ofrecisqa primera vuelta tanto segunda vuelta wawqillaykuna pallaykuna entonces chaymi chay fraude rikao chaynallas kay Colombiapipas pasakurun wawqillaykuna pallaykuna incluso kikin Gustavo Petro chaytaqa denunciarqa incluso chaqay jollqikunatapas chay paganakusqanku hora quitanakunqa intervención policialkuna karqa chay jollqita pagachkaptinku infraganti chaqaya quitanku wawqillaykuna pallaykuna pero tukuy chay fraudewan chay Espirella ninkuchu Espriella mama ima chay apellidos kakumpas medio italiano Espriella bueno pay ganaron rik imaynan kay Fujimori China y Estados Unidos apoyasqan o Estados Unidos pa mandakusqan
pay ganaron ricao y chaynata como Estados Unidos manda mucho que natin llapa empresas transnacionales nisqankunapa financiasqan. Y chayta wawqillaykuna pallaykuna kajaya incluso registraduría nin ricao chaypi churanku fraude kachkanmi nispa pero igual hinallama wakpipas chay proceso electoral avanzachkan wawqillaykuna pallaykuna ya paykuna segunda vuelta piñaya mana primera vuelta pi churachkan primera vuelta pi chaynali pasakurqa y segunda vuelta pi pasakuchka y ganaronmi kay Espriella nispama nichkanku chaymanta videokuna puririchkan o fotokuna puririchkan utaq chay nakuna ninchik o memes ninchiktaq chaykuna puririchkan América o Sudamérica nisqanpiqa desde Venezuela manta Venezuela listapiña porque kay mama Delcy Chávez tayta trumpa runanmi nichkankumik desde Venezuela Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Argentina son derecha ganaron que Estados Unidos pajatek ninkuna como derecha para Holgen Kakon porque son empresas multinacionales ya Holgetas cacharemos con con manaya Holgetas cacharemos con arequiquincucho izquierda también que autofinanciamiento kay tayta mana kay Perú pia Roberto Sánchez Holge mana kanchate ya pia muy chiquilla Holgeta hecha junio ruspanchik chaywan anolachillaswampas nispami que ya picunatas mañagorja pero Fujimorismo no fuimos calladito con financiamos empresas mana chayllacho paykunam kachkan chay corrupción nisqanpi narcotráfico nisqanpi kikin presidente de Ecuador Noboa paytapas ninko narcom nispamik kay Perú pips igual kay mama Keiko acusas kachkan por narco pero chayta yachan esta pero a pesar chaynakuna kachkan no ayanjam chaydea wawqillaykuna pallaykuna ayanjam chaydeaqa incluso ninko runankunatan protegen mana runantañataqmi hatikachik naspananta pública narcotam haperunchik chaqaya deam llamkachkan chaypi nisparaq publicamunku gracias a la DEA yajaya llapa narco chinkachkanña nispa iskay narcoto wañuchispaq pero incluso Donald Trump paytapas nichkanku paypas narcom nispa pero izquierdata por ejemplo kay napiao kay Boliviapi Evo Morales paymi narco ninko kay chayanta kay Gustavo Petro tapas paymi narco ninko chaynataq rika Venezuela pipas chay Maduro tarika hurqurunkuña pero paytapas narcom ninko Perú llapiña mana mayqin presidentapas narco ninkuchu pero ahorita o sea kunan yaykuykunqa un narco presidente wawqillaykuna pallaykuna entonces a pesar kachkan riki kay fraudes pero alintaya fraudes hakurikao alinta qulliqiwan riki qulliqiwan puro qulliqirayku wawqillaykuna pallaykuna chay fraudinku chayñata riki chaynallataq kay semanata Jainimpa semanakunata ña rimachkarqanchikña incluso chaqaya Estados Unidos a la fuerza Irán firma nispa ruigapakun ñam firmaron ya hasta alto al fuego ña nispa ya iskay semana ña rika samachaykuy karqantikakaya kay viernes manta wawqillaykuna qallakuykun yapatawan guerra kay Estados Unidos entre Irán y chay estrecho Hormuz nisqan kaqlla wichqakuyku incluso kay periki chay Irán imaynanta aceptasqanmanta rimarqanchik kay perikiaw como Estados Unidos rigapakurqa hinaptin riki Irán condicionarqa
Bueno, kay estrecho Hormuzta ñuqam controlasqanatinmi chay buquikuna pasasqanmanta pagawanaykichik nispa 300 millones nichu chayñataq rikaw chay sanciones nisqankunatam riki quitanaykichik nispa chaytapas riki ordenaykuni quitananpaq chaynallataq riki qullqita reconstrucción chaytintaqmi kay desde Qatar chaymanta puni qullqi rinan karqa Iranman paganankupaq chay Qatarmi garantizarqa wawqillaykunpalaykuna ñuqachiki pagasaq nispa paykuna ofrecikurqa mana kikin Estados Unidos pagananpaq porque Estados Unidos papas mana qullqinqa kanchu porque achka qullqipa chanintataq mañakuykun riki Irán mana asillatachu y yachasqanchina Estados Unidos fracasopiqa a pesar que kay guerra ruwananpaq Venezuelamanta chay petróleo suwakusqanwan riki financiarqa chaynata nichkanku pero mana suficientechu wawqillaykunpalaykuna porque Irán allintami armakuykusqa naspami que Estados Unidos está Israel tariku wajarachin ariki chaqaya chay ejércitonta leo separamun chaynallataq chay llapa bases militares nisqankakuchik wak Medio Orientepi Estados Unidos pariki achka chaytapas chaqaya riki huknin leo bombardearapun chaynataq riki avionninkuna misilninkuna chay bukinkuna chay bukintapas kimsa hatun chay buques portaaviones nisqankunatarqa chay kimsa wawqillaykuna palaykuna destruishqa riki chaynataq chay buques de guerrakunapas igual entonces claro Iránpipas wañuykarqataq riki tanto wañuykarqa tanto destrucción karqa riki wawqillaykuna pallaykuna pero kaypiqa Estados Unidos me perdieron ninku riki manam Iranta ganayta atinchu nispa aunque Estados Unidos alabakurqa chay guerrawanqa lograronchikmi kicharachinchik chay estrecho Hormuzta chaytam wichqawlaku nispa pero analistakuna imanintaq pero mana guerra qallarikaptinqa riki chay estrecho Hormuzqa kicharayaram chay guerrawanmi wichqarachinatin chay wichqachisqallantachu kicharachi imanchaq chay burlam nispa riki asipayachkarqaku chay qullqi pagasqanmantapas chay qullqitapas pagachkan perderonmi que Estados Unidos nispa kunanqa imaynanpitaq kaqlla qallaykun siña firmasqaña kayraq Estados Unidos rigapakurqaraq Iranta firmay nispi kunan kaqlla Estados Unidos qallaykachin ari puntatam Donald Trump videota chaqchuykamurqa kaynatam chaypim karqa chay radar nisqan chayta destruyuspamiki tutan principalmente tutan riki 20-30 buques tariki aviamuqkaniku yaykuq lluqsimuq lusta apagaykuspa chayna ama Irán musyarunanpaq chaymi mana petróleo riki pisirqachu chaynatam ruwarqaniku nispa alabakun rikaw chay alabakusqankunanqa servirunchu chay riki chay pakanlla porque chay estrecho Hormuz si bien es cierto llañulla pero mana llumpa llañuchachu rikaw kay Oman lawnintas chayman laqakuykuspallas chay buquikuna chimpanman kasqa kay Golfo Pérsico nisqanman chay petróleo qhipikuq chaqaya huk buque panameño o bandera panameña ninku chayta riki kay marina estadounidense chay buque de guerrawan compañachinman kasqa compañachisqa riki wawqillaykuna pallaykuna chay buque de guerrawan marina de Estados Unidos tinsi chayta musyaron Irán hinaspansi chay buquita riki bombardearapun tanto chay petrolerota tanto chay compañaqnintapas Estados Unidos alabakuchkarqa ñam radarninta chay curvachapi porque chay estrecho Hormuz kachkan justo curvacha rikaw jinjucha kachkan riki o muyucha nisoncha uk muyu kachka chay muyuchapi riki karqa radar chayta destruyuspa riki kusisqa kachka Estados Unidos ñam destruyunchikña kunanqa ñawsañam kachkanku nispa pero en realidad mana ñawsachu kasqaku hawakuchkasqakuta riki manam chayllachu radarqa huk radarkunapas kachkanmi nispaña kunanqa rimachkanku chay radar principalta chiki bombardearon pero kachkan huk radarkuna nispa
Entonces chay buki tarika chay buki panameña nisqanta Irán atacaramun. Mana chay julji pagananrayku porque acuerdo jacarja llapa buki chay Irán lauman asuykuspan chaypi kachkan control chaypi juljita pagas pa pasanankupaj tanto llaykuypi kutimuypi como un peaje narik control chayllantan purinqa nispa Estados Unidos man acordasqaku pero Estados Unidos mana pagachinanrayku ñuqaman pagaba en vez de paykunaman paganaykita ñuqa compañasayki kay chayllantan rinkiqa mana riki ni uksuta paykuna menos ta pagaban que ñuqaman nispa riki obliganman kasqa y chayta riki bombardearapun chaymanta Estados Unidos piñakurun inaspa Iranta atacaykurun wawqillaykuna pallaykuna kaypi kay titulunpi nisqa Estados Unidos me bombardearon Iranta inaspam chay violación de acuerdo alto al fuego nisqanta ruraron nispa chay Teherán llaqtata o sea capital miki chay Teherán imani kay Perú pa Lima capital chaynama Irán papas capital en Teherán chay manriki misilkunata kachay con Estados Unidos entonces hallakuy con awqillaykuna peleykuna primero Irán chay buquita riki bombardearon mana control ta respetasqanmanta y chaymantañataqa Estados Unidos piñakuruspan atacaron Iranta Irán ñataq piñakuruspan kutichikunta rikao imatam atacaban que nispa kutirachikun wawqillaykuna pallaykuna ahí está incluso kay mana riki pakasqa willakuychu sino libre kay Estados Unidos pi puni kay New York Times nisqan hatun periódico medio de comunicación imanan kay Perú pe Grupo Comercio Expreso chaynakuna New York Times nisqan chaypi publicasqa kachkan Estados Unidos lanza ataque con misiles drones contra objetivos de Irán. Comando Central de Estados Unidos afirmó ataques nispara represalia por ataque de Irán con drones contra buque comercial en este hecho Hormuz. Buquita atacaron a Estados Unidos contestaco. Pero imapaqse Estados Unidos contestacoron chahaya Irán cotericon inaspan chaga bases militares en Emiratos Árabes, Bahrein, Corea, Kuwait, nisqanpi chay llapa bases militares talliw bombardearon. Chay Bahrein nisqanpi qallewsi chay base militar ta putututurachin wawqillayku lliwsitus destruyeron nichkanku krimaypiqa. Drone kunawan, misil kunawan, iskayninwan kunan ataque rikao, drone tanto misil. Entonces, guerra kajla hallakuy con wawqillayku tanto Estados Unidos rigapakurqa Irán pacificación ya pacificación kunan inakikin Estados Unidos hallaykachin guerrata wawqillaykuna pallaykuna kajla. Inaspaqa kunan kajlas piñakuron Estados Unidos o sea tayta Donald Trump inaspaqa sinichkan kunanja Irán hawakunjam Irán tam chinkachisaq Irán mi chinkanqa nisma puntatos chay rimapakurqa una ciudadana nirqachu llaqtam chinkanqa ninanta mistirimaypi niskarqa rika una civilización nispa una civilización va a desaparecer nisparaqmi que rimachkarqa chay tayta Donald Trump Enaspami antes que ruega corruptinko mana atacarqa chaypaq ruega kurusqa riki justamente kay llaqtakuna ara Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, chayñataq riki Arabia Saudí paykuna ruega kurusqa ama puni atacaychu Iranta atacarutikiqa ñuqaykutam liw destruyanqaku nispa riki ruega corruptinkus mana atacasqachu chaynatam rimay riki willakuchka chaypi nirqa una civilización va a desaparecer nispamiki kunanpas kaqlla chayta hallakuy con kay Donald Trump rimayta civilización mi kunan chinkanqa nispinatin chay civilización chinkanqa imaynatataq nispa analistakuna niskanku chayqa riki chay bomba nuclear nisqanwanmi imaynam chay Estados Unidos Segunda Guerra Mundial pe Japunta destruirqa iskay hatun bombawan históricamente chay rimachkan rikao famosos bombas de Hiroshima y Nagasaki chay iskay llaqtaman chayaron bomba
hinasparik destruir. Entonces, chaytam analista con entonces seguramente que Donald Trump chique kunan chay misil nuclear niskanta kacharita monas que nos chay chique que Irán tak destruinja nispa niskan ko awkhillaykuna pallaykuna. Kaqlla guerra hallakuykun, ni huk ni unaypaschu samaykunku, allin akupaykuyqa kanchu awkhillaykuna pallaykuna. Pero kaypi nin Irán kunanqa maqta armas ham kachkanchik kunanqa como chay iskay semana hinamiki kicharayarkurqa chay estrecho hormuz chaypi riki llapa buque petróleo les despacharamun allá petróleo ta jollesapa kachkan Irán nin y además chay jollita riki chaskikuykun chay firmanan rayku riki chay paz acuerdo de paz nisqan Irán firmanan rayku Estados Unidos firma y con rique Jorge Nispa. Chay firma Ruspañas rique cuenta tocor amapas firmas wan chukar primero firma la chiswan rascar genas paga mana ñarique pagas wan chukar ima quinto ampas basta que firmaron mancar Nispa rique chay Jorge Jonan pa firma Ruspaña o con para pisapa con ninguricao. Entonces, guerra cada con Ojillecona, Pallecona, que hay Medio Oriente entre Estados Unidos y Irán. Que hay peja manara Javanchigracho, Israel, manara Israel Javanchigracho. Cualquier momento Israel, pues que hay puncha o caja atacanja, y Irán pascaja cotichiconga. Entonces, si viene destrucción, nispanichcanco. La guerra hallakuiku tanto Estados Unidos ruega pacos pari que chay guerra tasamachirqa chay guerra hakaqlla hallakuykun nichkanku riki wawqi challaykuna pani challaykuna incluso kaypi nichkan rikaw Irán mañakuykun ya pacto regional ta ruwasunchik amaña chay extranjero con avanchik pikachunñacho nispa rikaw principalmente Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes chay llaqtakuna tarika nichkan hoy llaqtakuna. Llapa Estados Unidos sinkunata abiaychik, jariaychik llaqtaykichikmanta ripuynichik nispa riki nichkan más bien kikinchik puro musulmán, puro Medio Oriente organizacionchik sin Estados Unidos nispa chaypas hallakuy con wawqillaykuna pallaykuna vecino llaqtakuna imaninqaya Arabia Saudí imaninqaya Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes chaykuna chay llaqtakuna imaninqaya chay Kuwait chaypas rikaw imaninqaya ari organización ninqakuchu no sé wawqillaykuna pallaykuna mana chay riki yachakuchkanrachu porque chay parlarisi kunan hallakuykun rikaw organización Estados Unidos pa contrampe nispa riki kay Irán nichkanman wawqillaykuna pallaykuna chaynan kay guerra wawqillaykuna pallaykuna kaqlla mismirikuykun kay punchawkunapi sigikunqa rikaw chayna kaqlla rik atacachkan Estados Unidos atacan Irán ñataq kutichikun hinaspa Estados Unidos atacan pero mana directamente kikin Estados Unidos llaqtatachu sino bases militares chayllata riki destruyen wawqillaykuna pallaykuna chaywanpas kay vecino llaqtakunata rikaw vecino llaqtakunata riki imatam uywakunki chay Estados Uniosta chaymi kay misilkuna dronkuna chayamushankichik nisparaq riki seguramente kay hamuq semanata chayna rimay kachkanqa chay kaqllachum Estados Unidos ruigapakunqa firmanankupaq o ichataqchum kay semanata chaynalla destrucción purikunqapas aquí kaypi nichkanku Estados Unidos manam atinñachu chay base militar ninguna kayta kachkan Medio Oriente pero chay destruisqa kakuchka manam suficienteñachu defendikunanpaq ari alabakorqa chay portaavión ni kimsata mandaros mari kimsa portaavión wan riki alabakorqa chay kimsa portaavión wan defendikunanpaq riki pero kunanqa chay portaavión kuna mana kanchu Iránmiki destruirapun mana undikuykunchu mana paqway mana sirvikuqchu kachkan pero ichaqa kachkan riki
nape tallerpe allichanankupak chayna pasakuchku wawqillaykuna panichallaykuna rimarirkay kay programallanchikpi. Bueno, wawqillaykuna pallaykuna sigisunchikya kay willakuyta kay guerrakunamanta tukupaykunchik kunanñataqriki Chinaman risunchik. Chinapis wawqillaykuna pallaykuna huk wañukunman kasqa chunka kimsayuqñataq kirisqa kanman kasqa imaynanpi huk avioneta taxa avionchalla chay avionetas edificioman chocarunman kasqa kaypi kachkan iskay qhawaq tujusqa rigaw kayman chocarunman kasqa. Seguramente chay wañukuq piloto de avión rikaw kirisqakunañataq riki chay edificiopi kaq riki wawqillaykuna pallaykuna chaymi pasakurun qayna punchaw. Kay piloto de avioneta qayna punchaw chayraq chay willakuy lluqsiramun nisunchik mana qayna punchaw punichu pasakurqaqa porque Chinamantaqa ñaqa ñaqaytam lluqsimun willakuykuna rikaw mana tapayta atirunkuñachu hinaspa publicaramunkuña rikaw. Qayna punchaw chayraq lluqsiramun kay willakuy pero chayqa pasakunman kasqa kay viernes taraqsi chay machu rascacielos ninkumik edificio rikaw 100, 120, 130 pisos chay rascacielos. Chay edificioman si kay viernes punchaw tariki chocarusqa kay avioneta chay pilotonñataq kamas chaychallapi wañukunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna. Según kay willakuyman hina nin riki más o menos casi las 6 o 5 para las 6 chay horatas pasakusqa aunque hora local nichkan 9:55 o tercera carretera sin convalación Pekín nisqanpi chay pasakusqa. Ima avión taq chay chukaron. Chay chukaruq avión kanman kasqa aeronave deportiva nisqan. Deportiva nisqan ruanku rikaw kanmiki chay avionkuna alto pero ranko chay aviación deportiva nisqanta uku especie de turismo rikaw. Chay ruraq seriki chukarunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna chay edificioman machu edificioman. Y chay ña publicasqa kachkan riki que famoso red social chino WeChat nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna. Kaypitaq niwachkanku mana riki chay piloto pasutinta willamuanchikchu nitaq chay chunka kimsayuq kirisqakunapas sutintapas mana willamuanchikchu. Mana China kacharimunchu chiki sutinkunata. Quizás publicas kachkan riki localmente policía chay ukupi pero mana lliw yachananchikta munankuchu wawqillaykuna pallaykuna. Mas rimari chayñataq riki kay Argentina niki gobierno por la ultraderecha mana derechallachu derechakunapas achkami wawqillaykuna pallaykuna. Porque kay políticapi kan riki derecha, ultraderecha o derecha extrema ninguta rikaw. Ultra izquierda o izquierda extrema. Y centro. Chaymi ninku manan balinchu llumpay derecha, manan balinchu llumpay izquierda. Centro tam siempre aklananchik porque centroqa iskayninmanmi yanapanqa. Derechañataqmi empresariokunallaman llaqtata waqachinqa. Y izquierdañataqmi llaqtallaman hinaspa empresariokunatañataq rikaw hasta nacionalización nisqankunata ruraspan riki rabiachinman. Paykunañataq rabiakuspan riki qullqikunata cortamunman ten crisisñataq kanman nispa rimanku wawqillaykuna pallaykuna kay geopolítica ukupi. ¿Ya? Porque imaynanpi Argentinapi kunan sasachakuy kachkan llumpay sasachakuy porque ultraderecha nisqan ganaron. Primero yaykuruspan qharichallaña ministeriokunata wichqaron
yaqa chunka tawayo kaykacha ministerio karapas pichqachallaña ministerio kachkan Argentinapiqa kay Perupipas yaqa iskay chunkaman haypaykuchkan ministerio chaytarik llapallan ministerio tu wichqaruna riqa chunka imallaña kanan uchachu más tarde yaparunqakupis. Entonces mana chayllachu empresakunas wichqakuchkan sapa punchaw huk empresa huk negocio wichqakun huk restaurante kaspa tienda kaspa mayorista kaspa minorista kaspa exportador kaspa agropecuario kaspa ima kaspapas sapa punchaw se huk wichqakun hasta pichqa ninku mana chulillachu hasta pichqas wichqakun enatenqa chay wichqakurunqa chay negocio enatenqa chay trabajaqa mana trabajoyuq chay dueñunqa mana qullqiyuq fracaso wawqillaykuna pallaykuna y manaña chay trabajanqakuñachu manaña impuestopas yaykunqañachu manaña impuesto yaykuptinqa qullqipas pisinqaña estadopa tajinpi chay si pasakuchkan kay Argentina pinaptinsi ni policiaman paganankupaqpas manaña kanñachu wawqillaykuna pallaykuna kay bandera argentinayoq rikachka chay si policiakunapas pagaway qullqita nispan paro policial nisqanman yaykurunku kay Santa Cruz nisqanlaw banki Santa Cruz kay Bolivia mao pero wakuch kachkan Santa Cruz chayqa masiva marcha sueldo te yapawayku nispas wawqillaykuna pallaykuna rimarinku riki chaypi llapa policía no hay sueldo ni para los policías porque estado pitaq mantinin wawqillaykuna wakcharunakuna Ayacucho acaso Ayacucho picancho multimillonarios empresas multimillonarios manamiki son pequeños negocios restaurantes tiendas bodeguitas chaykunamik mantinin wawqillaykuna pallaykuna chaykuna mantinin chay hotelkuna taxa hotelkuna hostal nisqankuna chaykuna mantinin kay Ayacuchopi acaso empresas transnacional multinacional chaykuna kanchu chay empresa multinacional peqarika wawqillayku waranqanpi empleadonkunapas kay Huamangapi ima empresa pitaq pachaklapas empleado manam único qariki quizás municipalidad provincial de Huamanga o gobierno regional de Ayacucho pero chayqa privado chum chayqa manami estatal mi chayqa chaypi eso municipio más de 100 riki llamkapakuchkanku vinchospi chayna llapa chayan obrerontinkuna obrero captain qarika pasan 100 hasta 150 trabajadores vinchospipas pero formal ka 30, 40 chaynallatamiki oficina nisqanqa pero chay wakiqkuna obrerokuna o proyectokuna chay proyectopi llamkaqkuna más de 150 vinchuslapis pasan pero manam kanchuk empresa por ejemplo chay nisonchik chay Tesla miles de trabajadores chay Google nisqan miles de trabajadores wawqillaykuna Coca-Cola hayka trabajado niyo ya sabe Dios wawqillaykuna paykuna Coca-Cola entonces wawqichalay panchalay kay taxa negociokuna mantinin niskanchik kay empresakunata nisqa estadota nimancha mana chay hatun empresakunaq mantininchu chay taxa negociokuna mantinin estadotaqa wawqillaykuna pallaykuna y eso es comprobado kay chay empresas mineras claro paykuna pagankuchik kaypi petroleota pagankuchik empleadokunaman mecánicokunaman jornalkunata pero chay qhuri qhipikusqankumantaqa manam huksultapas pagankuchu wawqillaykuna pallaykuna chay gastos operativos nisqallantan paganku chaytami wakiqkunaqa rika yachaysapachakunaq ninku a veces empresa minera huchkanmi trabajota chay trabajaqkuna manachu mikun manachu restaurante mikun manachu pachata rantin manachu yupakuykunku pero manam chaymantachu rika reclamoqa ninchikqa rika empresas mineraskunamantaqa
Orumitapas, yakutapas, imatapas, jepikuchunku, pagachunku ya chaninte imaynam gratisqa apakunku, chaymi chay kay programapi reclamanchikqa wakunaykun pallaykuna. A ver, kaynam chay paro rik apakuykusqa paro de policías wak Argentinapi. Ahí está, como cualquier paro, Ricardo. Paro de policías o paro policial. Mana chayllacho, kay Argentina pita seri que renuncia con jefe del gabinete, o sea, chay primer ministro ya. Paita que onaña acusas jaco corrupto kay nawak nanispa nas panatas con renuncias para justo chayta gilgachay con ambion paita ñamri que corruptum kay nawak na niwanko mana uñogas corrupto chocan yankaman tam chay tokoyta niwanko. Mejor maps problema kanan pak mejor pasachacusaj nispansi carta tamanda y con kaitay tamile menas pa renuncia coro. Seguramente kachkanche corrupción pichaychi que acusación con ajuaujile con pale che yankamantacho. Año gamanda yankamanta kanmancho che acusación por corrupción ajuaujile con eta pues derecha es corrupción, full corrupción. Chile tarizon chic full corrupción. Bolivia tarizon chic full corrupción, gobierno de la derecha. Kay Colombia, aunque Colombia chayra rik asuminga. Kay naman rizon chic Ecuador man full corrupción, y mana corrupción ya sino delincuencia, sicariato, asesinatos. Kay Perú pips aujile con pelea con. Ay, kay mama que kuyay con genaten full corrupción lika con kapay con aniga. A veces obra tajroach kami que suacha kuch kami nami que suacha koy obra ya taroachon kaning nispami que remanga ko aujile con pelea con. Corrupción mi ko aujile con pelea con manami que de frente oya equipe suacos ten harina un chay suacha ko erik pima mana suaconcho. Yo me suacon nisparag ma aujile con cara oya koy con. Señora tukupananchi paujleikona pallaykona Brasil, Venezuela, Paraguay paykunas kunanqari que mañaykunqaku pasaporte vigente. Así que Brasil man o Venezuela man o Paraguay man Venezuela ri que kunan terremoto pasakusqa rika. Paykunas mañakuchkan kunanja pasaporte vigente manas chay pasado kunata chaskinqachu. Manas chaskinqachu chay documentos caducados, chay pasados, ¿recao? Mana chay o mana documento tapas mana yaykuchinqachu. Y chay ese requisito yaykunapaq, chay llaqtakunam yaykunapaq, lluqsinapaqpas. Así que pasaporte que ganan al día wawqillaykuna pallaykuna chay quizás chay llaqtakunam arita munachkanki, enaspaqa presentanayka tu pasaporte vigente. Kay niwachkanchik documento único válido kanarike yaykunapaq lluqsinapaq o chaytam ninkurika autorización de embarque y desembarque nisparikao. Kay Brasil nichkanarika urgente necesario chay documento presentanaykichik tanto lluqsinaykichik como yaykunaykichik nis Venezuela igual desde Servicio de Administración Identificación Migración Extranjera, SAIME. Chaynintakama Nicaragua, viajeros internacionales, pasaporte válido vigente, chaymi kapusunaykichik, chayñatakrike, de acuerdo a los acuerdos internacionales nispataj. Igual Paraguay nichkanta extranjero kuna, purejkuna, pasaporte y documentos de identidad vigente, chaymi kanan, kay Paraguay man yaykunaykichik ulluqsinaykichikpaq chaytam controlanqa chay migración nisqampi nispawqillaykuna pallaykuna chaynaqa kay llaqtakuna marita munankichik o trabajo rayku o imaraykupas purikuqpas pasyakuqpas documento al día wawqillaykuna pallaykuna mana chayqa manas yaykunkichikchu. Kaykuna riki karqa willakuykuna kunan tutapaq wawqichallay panichalay. Más villacuyerachukachkan imainacha, pero
o ñari que 8 con 9 con 11 o 9 con 11 ño creo pero ripo chacusunchiña que domingo un poco pesadito creo. Bueno, hay un punchao cachón y feliz San Pedro San Pablo ni sé que chiquilla cha festeja con la pajaricao cha fiesta patronal cha con el pasacuch con la chicona pe no se ma llakta con apia manan soten harima paya soña chulakta conata ripo kuliane. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa.